Odgovor je hrišćanima poznat. Na prvom mjestu je da naučimo istinski voleti Hristos voskrese iz mrtvih, smrti usmrt popravi, slušivo grob je život darova. Jaja osvećilo vodom i sir, vo ime Oca i Sina i Svjatoga Duha. Život oči poda. Riječio i dan danas to čini. I njegova je dosta zasluga. Mnoga ja ljeta, njegovog preosveštenstva episkopa Mileševskog gospodina Filareta. U očima ljudi i pred Bogom i pred Svetim Savom. Srećno. Mnoga je ljeta, mnoga je ljeta, mnoga je ljeta. Visoko odlikovanje eparhije Mileševske. Orden ljubavi i pažnje koji ima prema Srpskoj crkvi. mnoga je ljeta, mnoga je ljeta. Tu je sebe, šta, narod, da svoj razme se zopere. Mnoga je ljeta, Hristos Vaskrse. Hristos Vaskrse. Vidim, mirno i plaći.